So guys, ini ialah iQ Neo 10 dan ini ialah mid-range smartphone yang dia punya performance setara dengan flagship smartphone. Dan ini antara feature-feature yang korang patut tahu tentang smartphone ni. Yang pertama, dia dilengkapi dengan CPU processor yang cukup powerful, iaitu Snapdragon 8S Gen 4. So kalau korang nak buat heavy tasking memang tak ada masalah, dan tambah pula kepada kaki gamers nak buat main game yang high graphic Genshin memang tak ada masalah. Highest punya setting korang akan dapat battery smooth punya performance. Bila cerita pasal gaming pula, jangan risau tentang overheating sebab dia dilengkapi dengan 7000mm2 VC cooling system. Jadi kalau korang nak main yang game high graphic, jangan risau, dia punya cooling system dapat bantu maintain dia punya temperature. Jadi saya datang main game Genshin Impact higher setting, dia punya temperature memang just nice, tak terlampau panas sangat. Untuk dia punya display pula, dia menggunakan AMOLED screen display dengan 144Hz refresh rate. So korang boleh tengok lah betapa smoothnya dia punya screen ni, dan nak buat main game pun sangat sesuai lah. Dan juga dalam kotak korang akan dapat sekali dia punya kepala charger ni 120 watt plus charge. Jadi ini memang dapat charge dengan cukup laju lah. 36 minit boleh charge penuh. 36 minit kenapa lama sangat? Biasa dalam less than 30 minit kan. Sebab apa dia lama sikit? Ini battery capacity dia ialah 7000 mAh. Ini memang lama lah. Ini korang boleh ditch korang punya power bank, sebab ini pun boleh dapat tahan dalam 2 hari ke 3 hari standby mode lah. Dan juga iQ Neo 10 ni pun support reverse charging. So korang nak charge device lain dengan menggunakan korang punya smartphone ni pun boleh, tak ada masalah. Selain daripada phone performance, kita cerita sikit dari segi dia punya kamera. So dekat dia punya rear camera ni ada dua saja, 50 megapiksel wide camera, dan juga ada satu ultra wide 8 megapiksel. Untuk video record dia boleh support 4K up to 60 fps. Dan dia punya selfie camera ni dia ada 32 megapiksel, dan dia punya video pula boleh support up to 4K at 60 fps. Untuk dia punya camera performance bagi saya okey, berpuas hati, walaupun ianya bukan the strongest feature dia, tapi dia still boleh provide high quality pictures dan juga video yang korang boleh shoot lah. Jadi kalau korang nak mencari flagship performance mid-range smartphone, iQ Neo 10 ni yang korang patut try. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.